Na gajing persyang ke sorkar ban khanglat na gajing sapriang stat gajing pang COVID-19 hak negeri India. Hak ni ki ar benai tambah lelet ki nong syong kari kilamat ya bon ki jingkela hak rukom im jongki. Na gajing penteri kami ke lockdown ki bobon ki lahap ban syong khop halayeng. Hendrai nak benta kita ki bamlak ban kiar bat bahap ban mi bet na layeng kumjo kita ki bami hak isni ba ailat ke sorkar ban net jing thiet. Ki lahap ban bot bet thek i gajing betha jo ketenat kokot kakhya. Kajing perkheng kalong, habagi lech ki jaka bayabun beriau. Ki hapan penting kena begini jengai iwei pat, bantap hai ke sentur bat ka khmut, bat ka bakam kongsan kalong bantet keti bon sien hak sisni. Ban penmelian bantet keti bon sien hak sisni. Kamlong pat ke basuk ikito ki badan sabar na layem. Kumtala rengia pai tang ha kenong ba selong, ban pensuk iki pat ba. Ka selong municipal board rengkat kajing trelang bat ki kenhon trimon sngobha. Kila boru i jakat hat keti rengkat ke sabon bat ke hakal yang kisnong. Ladang ya keren hi yakum kini ke jakat hat keti. Kajing dan kam lese kam dai tang haki surok bat ki hiau ki hat. Nrai dan kam ru hakum ki wei pat ke jaka berung ya mi ki pat ba kum haki hospital bat ki office sarkar. Nrai habobo pat yakum kini ke jakat hat keti. Kadon ru kajing kok nyok mensiam jo ki babon. Namar ha ke bokot hi hap keta hi dekat keti ya ke sabon bat ka kor Hadian beli osngo kini kejing sngo artetian jogi pat ba. Ha kini ka kenti ka kenhon jogi saungut kisipara ha ko begesnong ha ka them riboy. Kila tahu ka buit thamai rengkat kejing syempang jongki kumno ban sandor kini ke jakat hat keti klem dadan kam man keta ki keti ya ka sabon bat ka kor Ha ka snong roy dok berti ka kenhon PCN ha kini ka kenti kalalet rung ha ka wei ka karkhana basna tiar dakinar. Hapok kejing kemi jong ba Shalon seliang, bat upara jong ba penuan bor seliang. Kila sandor ke jagat het keti de kerukom ke betemai, hagan ke jela. Da ke pepenan kam tang de ki kejat ban selek sabon ki keti bat ban plie ke kor kajing lap ko jungi yakani ka idea nakabanta ban sinay yakani ka jaka sakti kalong hadin ba nakaliang jungi hapadeng jung lockdown
Tinggi ba arwat separa mengabat tihimen ba salan seliang. Ngile perkat kumno banyarap nakabenta ka imlang kasalang. Nakabenta ka jing sapriang jong liu kenyang jimpang COVID-19. Tiadin ba nakaliang jungi ngile perkat. Hoi kadon ke jing ai jumut lang jungi berasangut separa. Ti ngilaya poi jing temu bersenai kenika jaka sakti dak bang isu operate dak kejat. Namar hadin bangi lab bah bangi lek ceki hospital, ha bangi lek ceki police station, ha bangi lek ceki bank. Bat ki school ngayu i ba hot ki bu ya ketu jaka sakti. Ka ba dakajuk ka mok ki pendon kam barok ki dari kidan sispangut ber sispangut di ki pendon kam. Tingi i ba kadon ke jingma ka bakrau. Lese ladon we na preng jung kitu ki pendon kam ya ketu ka mok. Ukta ya ketu ka mok lane ke borti, lane ke sabon kam tam. Kamut ba ki ba pendon kam na ketu kejuk ka mok kilak ban biet jauh ni jumpang. Te hoi lese hakiwi ki jaka ki ri ki balak ham syai ki ladon kum kene ke jing sina. Tere ngudut benong bang ni pok ka rikasi jenta ke jungi kadina kaliang jungi ki ban sina nengkong ya kini hoi ngi i ba ki ladon gitu besnai ka hand sanitizer ma ka ba su operate ka kejat andre ban sina hi ya ka jing sakti ka ba operate da ka kejat ya ka bat ya ka ni ka sabon lani ka ni ka hand wash dengan ngit skam ka dang desin ka benengkong ha ka ni ka rikasi jenta ke jungi. Kajing poi perkat kene ka kenhon jo kene ki sangut para ban sandur ya kene ka jaka that keti de ka pendan kam dagi kejat. Kalong ru namar bala poi ka camp bahagi por batre kam ka lockdown. Ka kam ka bamaki bet kinong tre juki ki jutre berskata kilahap ban sange ano bat kam tam bam dan ru ki bawan man phasna ki tiar. Kumta kum kajing persang man pai khmat shaka wei pat ka kam. Da ka pendan kam dagi juk ki tiar tre ha kene ka karkhana. Kila thau no da kene ka boy. Kumba kalong mentah kene ke karkhana kidan kumba sangut ke bayo okam yo jam bad urang ba ubala kham syampang ban snai kene ke jaka that kti udei usitu basubatri. Dia juga por ngi i ba kanirap sibun. Nakabenta kan ka dong kathan ke jungi kamta makini gisgi benta hadin ba kalawan ketu lockdown ngi i ba ka yo kot kala hiar ba te ki kam gi jamru ngimnang su ban yetre ki kam gi bigi yetre bor sikata te re lang ba ka jinglap ke jungi ya kan ka jing sna ka patmai kan ai la ru ye ki samla ki jungi gi ban sakade ka dong kathan ban ai kam ai jam namar kumbolong menta ha kan ka karkhana rit ke jungi kan ka workshop ke jungi nakabenta ban sna kini ki hanwash ngidan kam sangut lala ka jong ka benta tu ba welding utuhi ba otnar utuhi nang ta uba airong utuhi namar ba ngiha ban pendap ya ka ordar ka bengiyo lengba ka jing ordar jong kibrio Lengba kene ka karkhana ha kasnong umroi umdok berthi ka basna kini ki jaka that kti kebla banyada ni kyang jingpang bat khamtam ka jingyada na ka jingpang COVID-19 kalong ru kunuksa ba ka tum ka jing telun bat ka jing kala jong kapor ngin hab bet ban pediang hendrai ka bakong san pat kalong karukom perkhat perdan ha ka balahab ban perkhat thamai no kakam kadang paho omla ban lem hendrai ka syong pat tang ha ka bor perkhat bat kamon ka bajubat.
Namar bangan cu itu ipi bah hakapor bagi pelan yang kini kemut kada simpor daki sibna hitam mengihap ban dro ngihap ban sim I idea nang tu ni nakabta ban penwandur ban penlong namar ba pin supet haki YouTube ba pin supet haki FB kaba ki upload ban supet kalau ka pasuk hari ban le kalau ka bae te nak kata ngi praktikal ngila ya ring door ngila draw ke ikhtiar ki bron kam te hadian packaging ya draw ke jungi ngila ai how to mystery to mechanic ngila banong to basna mandor tingi sngo don bok ro bangi yo I ba situ I belong away na ki mechanic ibala ban sna ya ki tiar gitar ban punandor mar ba ban tap ya ka jabing ke jungi heki wepat ban sna ya kanu tiar kam de kam go besok te ngiyo ya u nong tre uba la long experience ba hamta makabire ba kam welding te lang ba ka jing tre ke jungi ngila la ban punandor ya kini ki jing sna ki ba ka bengila penyang hang ni nak benta ban yarap ya kata ka jing sapriang jong ni kunyang jingpang COVID-19. Ti kumbolong menta ka jing order tengila yo nasani support riboy hang dia po bolebong CHC ru kila dapat order te nasani support nong po kila don befun kila order ya kene ka jaka saikti bat ka besutrat kalong nasabar jong ka district ke jungi sabar jong ka riboy district jungi na po West Jain Hill district ni support Jawai kadon ko ke school kila dapat order yangi haka bangile ban le fitting haka ni ke jan kemenwan tengah aku beli ru nak benta MLA lokal MLA jungi ngimla ban len ya kata bahadin ba ilai akan dikador kadar ka bangila penlaj kumtu haka YouTube te ila I message sanga ban nakaliang jung iru ila order nak benta ban I siki school ke jung itu kumbolong matangi dan jen hadu khandai spotli ki order ki bang ban pendap mata teu te ngim yo tia yo dem haka bagi ni ki nong tre ki jung iru ki ban tre smart nak benta ban pendap haka por ka biang ia kan order ka bagi perlok kila order namar kan itu ipi ba kani ka jaka saikti ka bangilesna kam dade ka bahe gidan kami jaka ibarat ngila ru ban plan kam hakadu ko jaka khamta mi jaka pai ba la kalong hing ya breu haki hing ya tho namar ba kila ban long removable ma ngila ban ra na ko jaka ko ipat ngangit scam ba kan gejeng persyang gejungi kan yarap ya ka imlang kasalang gejungi ke society hibrok kowe bat kumangal ong mene ba kan yarap ru ban ai kam ai jam ya kisamla jong kan kedong katany ba kan ka jelahi hibrok kowe namar ba ban ong hi ba ngikir duk kam kir jam hal gejong kari kata ate kan nakalang jungi kadika ngala pun ba kabom day namar ba habangi smart ngisting habangi penon kam ya ka jebing ka bo bele ul ahingi ka kam ka jam ka pahu ngidon kam ban trisidom